Shwmae pawb, Fflur fi a fi nôl to I roi love life advice I chi, ond tro ma, it's all about the dating apps. So let's go. Tip rhywun. Cyn dechrau, chi angen ffigro mas pa app yw'r un I chi. To the untrained eye, mae pob app yn gallu kind of edrych yr un peth. Chi just neud lot o swipo a mae loads o luniau o bobl gyda massive egos, ond mae'r hen stages fel fi yn gwybod bod yna wahaniaethau subtle iawn rhwng nhw gyd. So, mae Tinder basically am meaningless sex, mae Hansh ar gyfer meaningless sex, ond I bobl sy'n meddwl bod nhw'n rhy dda I Tinder, a wedyn mae Bumble ar gyfer pobl sy'n falle moyn rhywbeth bach mwy serious, neu ar gyfer bechgyn straight sy'n rhy lazy I wneud the first move. Tip rhif 2. Chi angen dewis lluniau decent. Yn anffodus, mae dating apps mainly am siwt chi'n edrych, so dyma cwbl o bethau I osgoi o ran lluniau. Snapchat filters. Llunwch chi gyda mam chi, llunwch chi gyda babi, llunwch chi gyda ex chi, a llunwch chi gyda'r bride mewn priodas. It just gives off a weird vibe. Tip rhif 3. A blank bio is an absolute no-no. Mae fe jyst yn dangos bod chi'n meddwl bod chi mor hot bod ddim angen bio na chi. Mae hwnna jyst bach yn coci. Chi jyst angen bod yn gryno. Pwy I chi, o ble chi'n dod, a be chi'n neud. A please, just ceisiwch osgoi defnyddio'r geiriau. Here for a good time, not a long time. Egg chaser. A'r un gweitha, Doggo. mae fe actually yn neud I vagina fi sychu lan. Tip rhif 4. Peidwch iwso corny chat-up lines. Chi angen bod yn wreiddiol, so peidwch just iwso'r un chat-up lines gyda pawb. Special shout-out I ffrind fi sy'n iwso'r llinell I'm just going to Lidl. Do you fancy anything? ar gyfer literally pob merch mae fe'n matcho gyda. This is me calling you out. It ain't cool, mate. Just triwch iwso rhywbeth mae nhw wedi gweud yn bio nhw I ddechrau'r conversation. On for fuck's sake. Os yw nhw'n rugby player, under no circumstances dylech chi weid fancy a ruck. Chi'n well na ni. Come on. Tip rhif 5. Peidwch gadael I bethau ffislo mas cyn bod chi'n neud eich move chi. It's 2020 boys, a mae gyda ni gyd perffaith hawl I neud y first move. Ond os chi'n teimlo bach yn nerfus am iwso'r gair date, just cynnigwch mynd am goffi. Falle peidwch invite nhw draw am intimate meal ar gyfer y date cynta. Chi'n gwybod bod chi ddim yn act murderer, ond chi ddim yn gwybod bod nhw ddim, so keep it safe and keep it out in public. So, ar ôl dilyn my 5-step plan to success, chi'n naill e nawr mewn perthynas sefydlog, neu chi wedi cael real good shag gyda stranger. Either way guys, there's really no need to thank me.